na wasepa na menchiao enkomo wachire ebedi komo but nyamisha chama nyamisha pepe mfanza o chama fo nyina chama I am telling you na onim say me yes boss na me be phone line sir ni potete me pa ye ekins agogoshi wo ai say ya kakotoko ne hasa sima wi be phone line on fire mama ai pepe chama COKA so chawa maybe obi fe room that na chama COKA pepe person me kono mesi so dem say there be me man o say na so sports for nyina afre o say chama so chawa and am say we ni papa but ni me da but he sent vouchers 2 years ago me ni me da ye jiada me wa ha na ntibire envelope brem say from chama COKA to the sports team of Akoma FM and we do appreciate it a lot. Yes Christo baby no kubiano when he afra no money at yes sir everywhere he went he was doing good you say bra boy bo nyina a legacy ni pa wo jare wo I'm telling you so when you see we japade nyina na wo hwe kra e dey faso na obinya dey afri mu say me wu ne na me go ska gu account so ma mo wiase say me wu ne no obis intimate training in the best school fees ma mo wiase into sharing is part of me obi bisa me hobby dey there because sharing and all the little that I have no I want to share with people a part of me and you take COKA I care nese bia eyanumda anese bia me pepe bintina me esa it is part of me no oh sir chairman dey make it say yeah sports team you nya part of aha you brema dia ya go to aba ma bibia me nka ho me pese obi e ka se wo enya wo anka manu ha wo nya wo anka ne ga we say manu say and the crazy so makes me happy me team members me ensa no mo fa voucher nto ade da say tina na experience mo nya de na okoya de no preska we get experience bi ya the card at all na nim za baako edit the card de shedi botom tietia na oso obi kosi nyoma na ofre no he misika shem na nipa sika bi anjem paper bi de sim ti ya to adwo so paper no ya to adwo e sika chama ya misha on behalf of my team na misha pa na misha no chama we show merry christmas na afia ye besim no ye nim say mo pa bebrebe e be ba e dia ma na misha and pepe unim say the chairman kan question we say me eno no say na chema ode no kwakwa pia wo fa obi ebonidin wo fa obi ebonidin yesi ni nsem go pa na ade wono wanya de opagi wanya broso ana wanya de opagi ana ana me say chairman woni chairman edin koma say de o kana no pay sa na chairman tie the mentality yes the will to help people. And you see genuinely sa na nyankopon boy ese me ye wo wiase yeah. Other than that, nka de epenyina ye kwa nke besa so de echi. Diso binya sika na ose ommo ni nua. Na se wu jahwa. Waja dimboni ajapade abepezo waseja. Waseja ho. Enti wodi ejadim papa. Wajapade ne bi ka kire kura na jadim paka ho. Nti e bodin a ye be refer wutu ne ma bi abaye wo asase so. Chairman de me ni team ne da na sepa na ye be din komo. Nti chairman ye be din komo. Chairman, Don. Good morning. Morning. And then what surprising me? Me more mama ne. So say my can't say me ba. Yeah, but that surprising me. Papa. Em say me nua no nyon ko fi ha me nua mo be nine wa ha. Me bobodi a be che. Yeah. Na mo ba hey. Me fa me nansi ada. Na afia so. Na me se da bi. E wo se ba na be hwe me nua no ma omo wa ha. Me nua no ma omo wa ha. Yeah. Baby a omutie say koye say nkoye say ye hwe omu ye say nhwe omu ye e so me fa na me hwe me ba ye so me hu se ampa ne me koso ye papa beta gana no e bi ka mo hwe mo ndimu a se de mo ndimu se ye na mo space se mu ya ene mo set mo se mu ya kim say yes e twi so kama ne ma ko ya mampa sa ne hwe so obi a bo hia nua bia na ne ma be de e bi koso ye de e de ama no enti me ba ya wodi e boni bia nim afia so e nsrem na me ba be sra mo na maka temu se de mu ye bia nso no asante man ye hu de mu ye bia
ye ho me koso asrem se mo koso na monye na mo maye ma asantema so ho ehia ye ye ta asantema mu ye ma asantema ehun hia ye ka asantema ya ye ka obi ote bia se wo ye mosini wo ya asantini wo ye nkrani wo ya wote ha no e wo so mo ba bia wote no e ho ye de ehia bo nti me ba ya wo de efisia pa na mba ba mo maka che mo se afie ba besimu yi onyame omfa mu nyina manam so ngeden esisi na nyakopon ensanso mi hu yanim ye benim se dipa de bi wo ha omo ba mabu enam se aba ko ye anko ye amwo mo dia na nka opana na nka wanya mi se de mpeno manya na nso so no me di se nyakopon ne wo ye bia no bia wo ye ata bi wo ha ye nti nyame ase nyame eye ne niema emna onu nyame opesa wo ye ne mre wo be ka ya mre Israel fo no dru ebokoko na no na ya atamfo ne se omo nya Israel fo Israel fo so dru ho no na ye omo se omo we ya aba but there was a miracle nsentani bi esi wo ho emi hu se onyame ne wo no nyame ope no na wo ye ti mesra asanteman ene MPP fo nyina se obia sori waka atia na mui oni mahwegu a emane ngu fam ho e wo sori den wo sori na wo sese niema no na afei wo kwan befa so niema no wo besoa ti ba ya wo de eye efisia pa na me de mamu ya ma asanteman nyina onyame onka mu nyina mo ho amen chama ya da se pa so na abusua pani nie abusua pani uya bo gospel akoma no na ye fansa mi so wasada na sanso de nyenyenyenye chama sa ya se mebefia but me ne sa onkwa sorry on me ne sa okay chama kasa mi kwa sorry because na say that minu nyina na koda eko Assemblies of God na say no de the fact that oko bi na say sorry that em so kwa adwuma enzo kwa adwuma wono se bi ho a wo kwa na camera di nachi wo kwa adwuma so me kwa na ya ni buto so kasa sai kasa je Evans de na asembo ofia na me kan wo si me nka bi because onim se me ndi na chi da ba sorry konko onim se there's no way I be supporting no asori konko a de met me ava chairman ene de me nuane kwa otiwi there be oko so odini boni e kire dia na e different ba sorry de oko okay Sir John yes mami musa chairman the chairman bo amane una musa pani chairman bo amane yes I me de okay fahade e bono na chairman me say ye be mu akwa ba na da wase we say na odi kankan no ye surprise visit de utimi ye bi no ye mu bi de se na wo twa surprises no enya ade enwanwa na me kase kosoye aha de bese unuanom ne wo ma no wo fa asem na egu ha sei se ne o kan wasem no for a very long time media general Akoma FM ye ka ho no ye dwumadie nyina ye ba kopɛ ye wa santeman mu ha de se ne o dwene no sa anya dwene ade ye bia no ye pese asanteman ne koso enya MPP ni NDC ni NDC ne ye no ye friend say boot nim ne mom ye tena efie tena fidikasi so de a asanteman eni hia ye yinim ade mienu pene wa ha ba kono de obia wo de ono support eye asante kotoko hene yi nyame aye som no asase so de ye som no ye sante kotoko hene ba kopɛ na afi so eye santeman na yesi football no de hasefo enye kotokofo mene John de ne Ibrahim de hasefo office I dey ask for those I dey hade phobia na sponsors na so that bia na yedi unkomo I was that yedi unkomo onim say me football team but I am telling you mabemabu wow mabemabu the way they are organize soccer ekrom ha no I am telling you, mabemabu. Tikasem wetua hwete na. No, mabemabu. Mike me kasemu no. Mabemabu. I was see it me e hye enema ye. Ya wo brante a wo talent. A wo pese wo boa e ma sports ne koso. Wo munya kwanya. GFA. Mo GFA. Adwuma wo pa. A wo say adwuma ne hwe na ye mo. So, na on say GF ni so ni aban no
ɛsonsoyɛ ɛwom wokɔ hɔ ayɛ sɛ ee dabi ɛyɛ wei nka abansɛm ho wankɔ hɔ so a na ɔmanfo no nso ahyɛ mu nti ɛma football no ɛne sports no ne nsɛm ka no yana ɛden ɛden paa nti kyɛ na sɛ oni pepe mo tena ase a na ɛne sɛ na yɛn deɛ yɛn no I think sɛ we abai postmortem no dodoɔ no ana yɛkɔ so ɛnra I happen to find myself in a conversation na me ne sɛ John nyinaa ne pani baako hyia na ɔmo yɛ postmortem na adeɛ baako a siesie mi sɛ ama woyi apati ne to nkyɛn ɛne asante mantam ha nokora deɛ baako pɛ MPP a mo ne ho modern wa ha ɛno deɛ sɛ wa wonim aha no deɛ ɛno yɛ ntosa bibia because there bia ya trafidie so me amaka sɛ ohwe na nado danko akufo ado performance wa Ashanti region na yere ya ade kyɛn no because oko Konfanoti teaching hospital a na yere ɛwɔ ayi wɔ hɔ your friend is a footprint wɔ hɔ sɛ wasi madam baby unit makeshift dibidi ma wɔ mo enti footprint wɔ hɔ kofoɔ ɛwɔ footprint ɛwɔ Ashanti region ɛyɛ your friend accident and emergency center ɛna hwan bio Mahama ɛwɔ footprint meba wo de meba Mahama wɔ footprint ɛwɔ Ashanti region a ɛyɛ KGTia Dubai phase 1 ana meboa Akufo ado footprint wɔ Ashanti region ɛyɛ deɛ wɛn ɛyɛ very problematic ɛno no ɛwɔ hɔ na adeɛ baako a ɛmanfo no so ɛm sɛ ama electric nso bu afu paa no yɛ delegate system no anasɛ mo electoral college no we share during the delegate congress and a conference no sika ekwa abonten na obi ni obi tifie na we say akwa no ye to your friends say moto mo national executives to mo regional executives sako to presidential and parliamentary obi kura sidan ato ka nano ba ko ani edim komo ho ye constituency by na obey say you promise no half plot delegation half ama samai ya wie ya moto abawie ya MP no ono kra wan wani yeah want me and retain seat na ho se be I mean me pesa wo no tofa yeah eti chairman I think say wakwa pani wo MPP mo party ni mu de e ya ade ba ko se mo hwe me matete ne baabi bebre se eno ka wo pa nti na manfo se na wo manfo se ayekoto aba yitimi nya japade sei ne dey no se me sorry koto aba enti mon try as much as possible minim say the last time na mo try say mo be expand mo electoral college no na mama nipa bebre na abem I be card bearing member of the party ayi we letimi say ade no sa delegate system manfo gigi ska no se mo anye de a ebe hadwen enti ade ba ko say mo next you know ebi a mo be recommend am mo CRC no na mo hu kwan am be fa so a eno so be yewe na fi Ashanti region menim de tumi no de Ghana for nsem ne wo se munya akonya ne biewo a mammo ma ne nyese Ashanti region de ye dakora no a ombeto abanama ye afi won se omo panishe mo pa na de wo se mo ye wa Ashanti region no munyema Ashanti region medase pa ne ofutuo mi ba se sie na yeteke ma ye bayi na me hu se ka bia loading bebrebe ene bi mu boys bi tan chan afeni aba na me se omo free ko hina mo ba ye ne antu no na me se ei mo ko ya fe mo ba what was that traffic I wo kroma na odiro wo nti ase odiro afeni mo ba ko hina fe mo ba me did say ne akenya no ahwe se ye party panimu over 17 enrechi odi nsem bia todwa say ye beti abedoko bi na o matrase ye anso ye wura chama wuntumi nso no hwa be a week ago and 2 weeks ago ono nso bia betodwa say wa wo nsem bia usu se bitima ka ho bi na ma ye di ntwo no obetima aide atro de aba meti we me am I be 4 pages me me ko yeah sure ni mani bi wo ho a bigidi say de omanfo kekani na no wo se ye hwe ho asem na yetimi address na ni dance no ekowie nipa ho adwuma ye nyina ye de ye no ti bigidi say ye ni mahwegui ye be hwekwan fa so a ye be hye ma no ti bigidi say obia manaba mu nya sia wie ye ntimi nya ho hwe de be ni say wo se nyina ne ke ho bom na afei ye hwe nim ye hwe se 2028 no de ni betima ya saa ni be si ye no
yes ebi yɛ NCBM na ɔmo sɛ afɛ ne ɛbɛ afɛ ne ɛba no ɔmo nso na ebi hɔ de a ɔmo bɛtena ase na ɔmo ayɛ dɛ ato jɛma ɔmo sɛ afɛ no ɔmo kɔ he ɛbi ni ɔmo kɔ yɛ ka bro ɔmo ti afɛ ne ɛbɔ na mo sɛ ɛy na mo hi mo na mo kɔ yɛ afɛ ne mo ba but said the Evans kind chairman I believe say adwuma deɛ mu obi yɛ pa yes I mean because o share baby and komo bi started after elections comment and crofo that Ebinimukra started the next I mean candidate and those stuff bi nyina ya dia I think say mu nyina mo tenase na chairman me I know minim how influential are we I know